tugiye kuzingurura ibitabo tukagera mu isomero ryavyo, tukagera mu isomero ryitwa Bibiliya. No muri iryo somero tugatora igitabo citwa Ingoma, ariko kandi haba ingoma ya mbere n'iya kabiri. Tukaraba mu ngoma ya kabiri ikigabane ca mbere, wanashima tugahera ku murongo w'indwi. Haravuga ngo muri iryo joro Imana yereka Salomo, iramubarira iti nsaba ico ugomba nakiguhe. Salomo arayishura ati wagiriye neza cyane data Dawidi, unsubiza ku ngoma yiwe. None rero uhoraho Mana, isezerano wasezeraniye data Dawidi nirishike, kuko wangize umwami w'abantu b'isinzi bangana n'umukungugu wo kwisi. None rero ndagusavye umpe ubwenge no gutahura, kugira ngo menye iyo bija niyo biva muri aba bantu. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe n'ukuntu ari rihambaye? Dusubiye inyuma gato ku murongo w'icumi, yavuze ngo none rero ndagusavye umpe ubwenge no gutahura. Nico kintu uyu mugabo Salomo yasavye. Mu byakusanije mu mateka bakubwira ko uyu mwami Salomo yayoboye ubwami bwa kera bwa Isirayeli mu kinyejana c'icumi, cyo bita BCE, ni kuvuga before common era, imbere y'ibihe bisanzwe. Ikindi kandi uyu mugabo muri Bibiliya avugwa nk'umwe mu bantu b'abahegwe b'abakire basumbeje abandi, bahize abandi. Ikindi kandi amateka yandikije ikaramu y'icyuma yuko uyu mugabo Salomo yagize ubwenge bwinshi, ari umunyabwenge mu gihe ciwe no mu bindi bihugeze uyu munsi, kuko ngo ubwenge yari afise burya buyabukomoye ku Mana. Ubutunzi bwiwe ndetse bwagiye buvugwa ahatandukanye muri za Bibiliya, mu vyandiko n'ahatandukanye. Uravye kandi nko bitabo by'abami ba mbere, umwami wa mbere kuvuga bamenyere muri Bibiliya, ndetse n'ingoma ya kabiri. Aha ndetse haravugwa byinshi mu by'ubutunzi bwa Salomo, aho bakubwira ko ndetse uyu mugabo yarafise ubutunzi bwinshi. Zahabu, silver ni bimwe mu byaranze ubutunzi yarafise budasanzwe. Ikindi kandi Bibiliya ivuga yuko uyu mugabo Salomo umwaka ku mwaka yakira amataranto 666 buri mwaka, amataranto ya zahabu mu bami ba mbere 10 ku murongo wa 14. Ni kuvuga ayo mataranto tuvuze ni hafi amatoni 25 ya zahabu umwaka ku mwaka, duharuye mu gipimo c'imyaka ya none. Ubutunzi bwa Salomo bwari bwinshi kandi bwagutse mu masilva, kandi silva yari isanzwe iboneka mu butunzi bwiwe. Kandi muri Yerusalemu bugiye amabuye y'agaciro naho nyine yari ahari, abami ba mbere 10 ku murongo wa 27. Ikindi kandi ubucuruzi yakora ndetse n'amaturo yahabwa. Ubutunzi bwa Salomo bwavuye hanini mu mabarabara n'amashami yagenda akora adasanzwe atandukanye, akusanya ubutunzi hirya no hino. Uyu mugabo Salomo ndetse nuko yagenda akora ubufatanyabikorwa n'umwami Hiramu w'Itiro ndetse n'umwamikazi w'Isheba. Ikindi kandi uyu mugabo Salomo yagiye yakira amaturo mu bwami bubanyi no mu turere tuhakikuje. Ikindi kandi uyu mugabo womenya yarafise imishinga myinshi yagiye akora y'inyubako zidasanzwe. Uravye neza Salomo yubatse urusengero rwa mbere muri Yerusalemu. Mwibuke burya umwami Dawidi niwe yategerezwa kubakira Imana urusengero. Urusengero rwategerezwa guhuza abanyisirayeli n'imiryango yose bakaza gusenga bihana batanga impongano muri izo gahunda. Ariko Imana ngo yihweza umugabo witwa Dawidi, aravuga ati we ntinyubakira kubera ngo mu maboko yawe uranduye, kuko yaramaze kwica abantu benshi. Umugabo witwa Dawidi mu ntambara yagiye agwana kugira ngo azokure umugabo witwa Sawuli we ayobore, ko ntiyagombye kumukura, ahubwo Imana ari maze kurambirwa n'intwaro ya Sawuli. Kuburyo abahinga bakubwira babinonose bakubwira yuko ndetse mu myaka 40 uyu mugabo Sawuli ayoboye Isirayeli ni imyaka 2 yonyine yumvikana n'Imana, iyindi yose Imana ari maze kumuta. Ariyo mpamvu yagira cyuka bunambira agwaye yimeze nk'intandara, ibibazo bikaba ibibazo kuri we, nuko bivage bigenda mu mishinga myinshi yagiye kogwa. Ikindi kandi Imana ikimara kubankira uyu mugabo Dawidi kubaka urusengero, byabaye ngombwa ko ihereza Salomo umuhungu we yubaka urusengero rwe rwa mbere, ico bita the first temple, ni ingoro ya mbere yubatswe. Iyo ngoro yari itatse zahabu, itatse amabuye y'agaciro
ndetse n'ibintu bidasanzwe bimwe by'agaciro nyine. Ikindi kandi uyu mugabo yubatse ikirimba gikomeye, aciyubakiye nyine ikirimba gikomeye cy'amabengeza cyatangaza abantu bose bagiye bagenda gutemberera Isirayeli. Icyo kirimba cyatwaye imyaka 13 kugira ngo kibashe kurangira neza, kandi cyari cy'amabengeza kidasanzwe. Uyu mugabo arafise itunga kubwo yarafise kandi biga n'intebe yari yubatswe mu mahembe y'inzovu, yongera kandi sigwa zahabu. Abami ba mbere ikigabane c'10 guhera ku murongo w'18 kugeza kuri 20. Uyu mugabo kandi yarafise imikogote 100 nako 1400 n'amafarasi 12,000 yararavuye gose muri Egiputa no mu bundi burere. Abami ba mbere ikigabane c'10 umurongo wa 26 kugeza kuri 29. Uyu mugabo kandi Salomo, ubutunzi bwe bujya hari icyamugaragaza ku buryo n'umwamikazi w'Isheba igihe yagiye kugendera uyu mugabo bita Salomo umwami wa Isirayeli, yaratangajwe agwa mu gahundwe inyuma yo kubona ubwenge n'ubutunzi bya Salomo. Aravuga ati gose bw'ibyo numvise nta nubwo ari n'igice cy'ibyo niboneye n'amaso yanjye. Ari nako yamubwiye mu bami ba mbere ikigabane c'10 ku murongo w'7. Hari byinshi bigaragaza uyu mugabo Salomo n'ubutunzi yagiye akusanya kubera ngo yahawe ubwenge n'Imana. Ariko mbere uko dukomeza ikiganiro banza ukore subscribe ahari kuri ITARA Event. Nimba utarayikora nico gihe ngo banze bivire kuyikora kugira ngo buri gihe cyose uzora wakira amakuru bavuga ku by'Imana, abakozi bayo ko bagiye bitwara muri izo gahunda. Ibi bizogufasha gusobanukirwa inkuru utigeze usobanukirwa no kuri babandi batigire baronka umwanya wo kwicara ngo basome. Tuzobafasha kubasomera amajambo y'Imana kugira ngo mukomeze umenye byinshi mu byo mutagiye mumenya muri gahunda zimwe n'izindi mu vy'Imana. Mu by'ukuri burya ubutunzi bw'umwami Salomo buravugwa bukadondogwa neza muri Bibiliya, na cyane burya mu bami ba mbere no mu ngoma ya kabiri. Reka twinjire ngo tumenye uyu mugabo Salomo ngo yaratunze gute, naho yakura ubutunzi bwiwe ndetse n'ubuhambazi yageze ku uyu mugabo mu byitunga no guhiga ubundi bwami bwose bwo kwisi. Kuvuga uyu munsi uyu mugabo ari mu baciye agahiga ubutunzi budasanzwe ntagereranywa. Naho burya abascientiste benshi kubera kutagomba kwemera ivyo bakamana bagerageza uko bashoboye kugira ngo bumvishe abantu yuko uyu mugabo tanabayeho. Ariko reka tubirabire neza twitonze dusesengure. Isi yose bagiraza umugabo yitwa Kankamusa Mansa Musa. Uyu mugabo yari umunyamari, yari umutunzi pe, ariko uyu yaremeje ko yabayeho. Ariko n'abantu bakibemeza ko Salomo yabayeho, ariko birazwi kuko ihanga ryese rihari. Hari abagiye basesengura bacukumbura baza kwemeza ko na Salomo bugiye yabayeho. Uyu mugabo kugira ngo umenye isoko n'inkomoko y'ubutunzi bwiwe byo gusaba ko ubanza kwinjira neza mu bitabo bitandukanye ndetse cyane kandi muri Bibiliya. Ubutunzi bwa Salomo bwava mu masoko menshi yatandukanye ndetse n'ubucuruzi bwinshi n'amaturo ndetse n'ivyo yakora byamwinjiriza amafaranga. Duhere kwanza ku bihanda yagiye ikogwa ndetse n'amashami y'ubucuruzi yamwinjiriza ubutunzi. Salomo burya yashinze amabarabara y'ubucuruzi, akorana n'umwami Hiramu w'Itiro, yubaka ndetse amashami akomeye mu mazi kugira ngo amato azarazana ubutunzi n'abagomba gucisha ubutunzi bwabo cyangwa se imari zabo mu mazi bakaza bitwaza. Ndetse izi fleets yubakiye y'amato menshi gose, ayo mato yakorera mu biyaga bitandukanye. Aya mato burya yarafata urugendo akaja muri Ofiri ivugwa muri Bibiliya uno munsi n'ubuhinde bwa none na Afrika y'Iburasirazuba. Iyi turimo possibly modern day India or East Africa. Ni kuvuga amabarabara agiye yubaka ugiye neza, si barabara gusa ahubwo na fleets zo mu mazi zakora kugira ngo zitware ibicuruzwa vyahera mu buhinde mpaka muri Afrika y'Iburasirazuba turimo. Ari naho haca zahabu nyinshi cyane, hagacamo silver, hagacamo ivory, amahembe y'inzovu, hakacamo kandi bugeza apes, ni kuvuga ingagi hamwe na peacocks n'isambi. Bami ba mbere ikigabane c'10 umurongo wa 22. Bibiliya kandi burya iravuga yuko
amataranto ya zahabu 420 ayo niyo rwose burya yazanwa avuye muri Ofiri. Usomye neza abami ba mbere ikigabane cy'icenda guhera ku murongo wa 26 paka 28. Ikindi kandi burya yarakunda guhabwa amaturo ndetse nabo bakorana ibikorwa. Salomo ngo yakira bose amaturo mu bwami bubaye n'uturere harimo ndetse n'amaturo yakuye ku mwamikazi w'Isheba. Akaba yaramuzaniye rwose burya amataranto 120 ya zahabu, abami ba mbere 10 ku murongo w'10 nyine. Ikindi kandi umugabo Salomo yagiye arongora ahatandukanye, hari n'avyamuzaniye kandi mu butunzi bwinshi ko yagiye arongora mu bwami tutari kubivuga ko umugabo ndetse yigeze kugira abagore hafi 1000. Aho se yagiye arongora rero hari amaturo agenda ahabwa. Ikindi kandi uyu mugabo hari icyitwa amakori taxation and labor, abantu baratanga amakori. Ikindi kandi bagakoreshwa imirimo idasanzwe kugira ngo amafaranga yinjire, zahabu zinjire n'ibindi byinjire. Ico gihe barakubira ngo Salomo yaragiye poza amataxe menshi ku bantu biwe kandi anabakoresha imirimo y'agahato, ni kuvuga forced labor cyangwa convey labor, kugira ngo yubake imishinga y'ibikomeye cyane. Byose vyakoze Salomo. Rero vyatumye uyu mugabo ubutunzi bwiwe bwiyongera. Ikindi kandi kugira ngo umenye ubutunzi bw'uko bwangana umwaka ku wundi, Salomo amafaranga yinjiza apimirwa ku mataranto ya zahabu. Amateka yemeza yuko uyu mugabo amataranto 666 yinjira buri mwaka, abami ba mbere 10 ku murongo wa 14. Itaranto imwe ya zahabu na amapaundi 75, bivuze ngo ni biro 34 ku ipaundi ku itaranto imwe. Bivuze ngo ufashe rero aya mataranto 666 yinjira umwaka ku mwaka, bivuze ngo dupimiye mu biro mu by'Abongereza na amapaundi 50,000, bivuze ngo ni biro 22,680 vya zahabu zinjira umwaka ku mwaka. Bivuze ngo mu biciro vya zahabu vy'ubu unye hafi 60,000 ku kilo. Ibi rero vyatumye rwose uyu mugabo yinjiza, dupimiye mu gipimo cy'amafaranga y'imyaka, ndi kuvuga umwaka ku mwaka yinjiza umuriyaridi umwe ni miliyoni 300 umwaka ku mwaka muri zahabu zonyine, tudashize ko amahembe y'inzovu, dushire ko za silver n'ibindi byose bitandukanye. Ibyo bitarize kujya ubucuruzi bwa zahabu bwinjira iwiwe, ndi kuvuga ni umuriyaridi umwe na miliyoni 300 umwaka ku wundi, nicyo yinjiza uyu mugabo. Zahabu hamwe na silver muri rusange, Bibiliya ivuga ko Salomo yakoreye amafaranga menshi pe, avuye gusoma buye y'agaciro, abami ba mbere 10,027. Ikindi kandi uyu mugabo yagiye akusanya zahabu nyinshi ku buryo yakoreshejwe mu kubaka inkinzo 200, inkinzo ni kuvuga 200 large shields, inkinzo 200 kandi nini, ni kuvuga shekeli 600 ya zahabu kuri buri nkinzo, ndetse n'izindi nkinzo ntonto 300, ni kuvuga mina 3 za zahabu. Ni kuvuga iyo tubisanga mu bami ba mbere 10, 16 kugeza kuri 17. Ikindi kandi umugabo yubatse imishinga myinshi itandukanye mu buryo bwo cyangwa ubundi. Nivyo uyu mugabo agiye akora kugira ngo vyumve neza. Rero yakoze imishinga myinshi pe. Urusengero rwa mbere yubatse muri Yerusalemu, urusengero rwa mbere muri Yerusalemu rwubatswe hakoreshejwe ibikoresho bikomeye, zahabu, silver, ibiti by'amasedari ndetse n'amabuye y'agaciro. Indani hari hatatse zahabu itavangiye, ku gicaniro naho ubwaho wasanga huzuye zahabu, ndetse no hasi hari huzuye zahabu. Abami ba mbere 620 kugeza 22. Ikirimba cha Salomo ikirimba cyo cyatwaye imyaka 13 kucyubaka, 13. Abami ba mbere 7 irimwe. Ico naco ndetse harimo kandi burya n'inzu y'ishyamba ry'i Lebanoni, ni kuvuga the house of the forest of Lebanon. Iyo onya yarikozwe mu biti by'amasedari kandi ikaba rifise inkinzo 500 za zahabu. Ikindi kandi
icyumba cyarimo ndetse intebe ya Salomo, the front room, harimo ndetse intebe yari ikozwe hari n'amahembe y'inzovu, murazi ukuntu azibye, ikaba kandi itatswe na zahabu. Abami ba mbere 10:18 ku murongo 20. Iyindi mishinga yakoze, Salomo yubatse ibisagara bikomeye ndetse n'imijyi yo kubikamo ibintu, yubaha kandi bijya n'imijyi bikogote mu bwami bwe bwose. Abami ba mbere 10:17 mpaka 19. Ikindi kandi uyu mugabo yakoze, yubatse fleet y'amato. Ari kuvuga ko usanga amato ari menshi. Ku bantu bakunda kureba nese amafilime, murabizi nimba yaraje filime nka 300 Spartan canke 300 Rise of an Empire, iyo bakubwiye fleet ni kuma abonye amato ari menshi mu mazi. Yubatse fleet z'ubucuruzi z'igisirikare muri izo gahunda. Ikindi kandi iyo fleet y'amato yubatse muri Ezion Geber kugira ngo yoroshe ubucuruzi, kuko ubucuruzi bukomeye bubera mu mazi kugira ngo uhuze kina kiriya, kuko ico gihe nta ndege zabaho kugira ngo uzotware ibicuruzwa bikure ngaho bitware kure, vyasaba gahunda ndende. Yarafise imari nyinshi ku buryo ubutunzi bwa Salomo bwabo cyari kibazo ku bantu benshi. Yarafise imikogote, amafarashi atandukanye, imikogote 1,400 ndetse n'abantu bagenda ku mafarasi 12,000. Abami ba mbere 16. Ikindi kandi umugabo yatwara imizigo ayikura muri Egiputa n'ahandi hose, bya abaza kumugurira ibyo bamugurira batanga amafaranga menshi. Zahabu na silver bari bisanzwe kuri we, ku buryo mu bikoresho yatunga mu rugo, ibikombe byose yanyweramo bari bikozwe muri zahabu na silver. Kandi bijya silver kuri we yafatwa nk'iy'agaciro gake ku ngoma y'abami ba mbere 10:21. Ikindi kandi ibirezi ndetse n'imyambaro myiza, amagweja byose byari byuzuye iwiwe. Salomo nabo mu kirimba bamugwera bose bijya bambara imyambaro nziza itatse ndetse n'amabuye y'agaciro. Uyu mugabo ntiyari asanzwe, icagaragaza ubutunzi bwiwe. Uyu mugabo byageze n'abamwamikazi b'ishema amugendera avuga ati rwose uwo mugabo aragatangaza, yari afise ubutunzi budasanzwe. Salomo uyu mugabo ntiyari asanzwe, ariko nyuma ya byose burya barakubwira ko Salomo kubera kurongora abagore benshi ntibyamurangiriye neza. Oya, Salomo yarafise ubutunzi bwinshi, ariko mu myaka yiwe ya nyuma yagaragajwe no gukoresha no gusesagura cyane, ku buryo yatangiye kuremereza abantu amakori, abishyuza amafaranga menshi, atangura kujya mu byo gusenga ibigirwamana. Nabyo byatumye rwose abantu biwe abanyesirayeli batanyugwa. Nyuma y'urupfu rwiwe ubwami buza gutandukana, ni kuvuga haza kuza kwicamo ibice bibiri, Isirayeli hamwe na Yuda, amajyepfo n'amajyaruguru. Ubutunzi bwiwe bwagiye gutandukanywa muri izo gahunda, bugenda nabo ubwabwo hirya no hino busanzara, buza kuri irengero bunahabwa abantu. Uko biri kose ariko Salomo yaraguye. Salomo yavuye mu bwiza bw'Imana. Salomo ahemukira Imana. Wawe ubwenge budasanzwe kugira ngo azobukoresha ayobora abantu. Yakoze amahano, arongora abagore benshi, ku buryo bivugwa ko yagize abagore barenga hafi 1,000 nimba atari munsi yaho. Abo yakunze, abo yapfuye kuzana uko nyene, abo yararikiye kubera ukwifuza kwiwe nyene, arongora abagore benshi pe. Ariko abo bagore nyene nabo batanguye kumuyovya, aje gusenga ibigirwamana, atangura kwa adopta ingeso zabo, ingeso z'abanyamahanga. Imana imikura ko ibiganza. Yamara kandi bari yaravuzwe nko mu gitabo cy'imigani, kimwe ndetse bitabo bikekwa ko Salomo ashobora kuba yaranditse mu bimwe. Aho ndetse inyuma yo kwikubita gashi yavuze ngo kuri 3:1 ngo ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mu bonona abami. Ntibibereye abami Lemuweli we, ntibibereye abami kunywa vino cyangwa abaganwa gushira umutima kubiboreza. Kiri kandi ugiye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 17 ku murongo wa 17 vyari vyaravuzwe ngo ivyo kwimika umwami. Gusubira mu vyagezwe 17 ku murongo wa 17
ukwiye kuba umwami rero kuri 17 ngo ntazagire umukimba w'umugore kugira ngo ntibize bihindure umutima wiwe, kandi ntaze yirundaniriza amafeza n'amazahabu bibe isinzi. Ibi byose burya Salomo yarabikoze. Vyavuyemo iki? Vyavuyemo gutandukana n'uhoraho. Abantu benshi bijya ariko bazi kugwa kwa Salomo, ariko ntibazi guhindukira kwiwe. Muri Bibiliya ubwaho mu gitabo cy'umusiguzi cyanditswe nawe, iki ni igitabo cyitwa igitabo cyo kwicuza nyene, cyo kubabara. Nyuma yo kubona ko ibyo yarondeye byose, yaravuze ngo nta na kimwe je Salomo narondeye muri iyi si nabuze. Naronse amafaranga, ndonka zahabu, ndonka buri kimwe, nta na kimwe umutima wanjye wifuje utigeze uronka. Salomo yaronse buri kimwe, kuko kubana n'abantu tubara ko kuronka amafaranga, kuronka itunga ari buri kimwe kuri twebwe. Ariko burya Salomo ibi byose arabibonye, amafaranga, itunga, byose muri rusange, ariko umutima ntibigeze unyugwa, kuko kiremwa muntu nticigera kinyugwa. Niba agomba kumenya ukuri ko kiremwa muntu atigera anyugwa, uzoshake ufatire mu mizi yo muri Edeni. Imana yaremeye Adamu na Eva ibiti byinshi bitandukanye pe, byinshi. Imana ibabwira iti byose muze mu bijye muga biki kimwe, ntimuze mugikore, kuko Imana ngo ntiyashimye kuri mu bantu nk'amaruko, ku buryo irobovuze ayumva abe oya. Imana yashatse guhereza abantu umutima nama n'umutima wo guhitamo, free choice. Abantu bakore ibyo bashaka. Niyakubuza iki ukacyumva ububaye wayo, niwavyanka hakugobera, ko Imana yahaye abantu bose bijya kwihitiramo. Nyuma yo guhabwa ibyiza byinshi, bimwa kimwe kitafatwa nk'icyiza, ariko babona ko atari sawa, bajya gufatana cya kindi. Kiremwa mu mwanigwa mu Yesu agigira neza, mu yagiye akiza, ni nabo bonyine bataye kuvuga ngo oya nabamwe. Kiremwa muntu ntanyugwa. Ariko Salomo nyuma yo kwihweza ubutunzi yagize, imari afise ukwingana byose, n'ukuntu abagore yagiye arongora kora mu mahanga bagiye bamuhindura, aravuga atoya, hari ikintu nkwiye gukora ngaha, naco buri giki. Ico kintu burya caje kwandikwa muri Bibiliya mu gitabo cy'umusiguzi, cyangwa uvuga igitabo cyo kwicuza kwa Salomo. Umusiguzi uhereye ku kigabane cya mbere nyene, ijambo ry'umutwe ngo mu bintu byose nta kimaze, ya mafaranga, yatunga, ya mazahabu, bya birimba yubaka, babagore yikusanirije, harageze igera avuga ati ku murongo wa 2 ngo n'ubusa gusa niko umusiguzi agize, n'ubusa gusa, byose n'ubusa. Ibaze gutanguza igitabo cy'aya majambo. Umusiguzi rimwe uhereye ku murongo wa 1 nyine ngo amajambo y'umusiguzi niwe mwene Dawidi, mwene wa Dawidi ni Salomo n'abandi, ati umwami aba i Yerusalemu. 2 ngo n'ubusa gusa niko umusiguzi agize, n'ubusa gusa, byose n'ubusa. Ngo mbega umuntu aronka inyungu ki mu butame bwiwe bwose, ubwo gatamira munsi y'izuba. Usimbiye ku murongo w'12 ngo giye umusiguzi nari umwami w'Abisirayeli Yerusalemu, nashize umutima wanjye kukuronderesha ubwenge no kuguserangurisha ibikorwa munsi y'ijuru byose n'umuruho ugoye. Imana yahaye abana b'abantu ngo baruhishe. Maze kubona ibikorwa byose bikorerwa munsi y'izuba, nasanze byose gusa ari guhamira umuyaga. Ikigoramye ntigishobora kugororwa, kandi igihaze ntigishobora guharurwa. Nibwiye umutima wanje ntehe, nironkeye ubwenge bwinshi kurusha abanyabwenge abanyitangiye imbere bose Yerusalemu. Mbere umutima wanje wiboneye ubwenge bwinshi no kumenya, kandi nashize umutima wanje kumenya ubwenge no kumenya ubujuju n'ubupfu ibyo ari byo. Navyo nyene nabonye kwari guhamira umuyaga, kuko mu bwenge bwinshi harimo intuntu nyinshi, kandi ubugwiza kumenya abagwije umubabaro. Ugiye ku musiguzi 2 ku murongo wa 11 yarongeye kandi aragira ati, umaze nditegereza ibikorwa byose amaboko yanjye yakoze, bo n'ubutame natamye, kandi raba byose byabaye ubusa no guhamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho munsi y'izuba. Ibaze kumva umuntu w'umubosi, umuntu w'igitangaza ku isi nka Salomo akubwira ngo, ndi kuvuga mu gitabo cy'umusiguzi 2 ku murongo wa 11,
ngo maze nditegereza ibikorwa byose amaboko yanjye yakoze, bo n'ubutame natamye, ndi kuvuga ibikorwa yakoze, amafaranga yakusanyije, amazahabu, amahembe y'inzovu, ibirima yubatse, ingoro yubakiye Imana, abagore yagize. Aravuga atoya sha, ibi vyose n'ubutame bwanje, ibikorwa nakoze n'ibiganza byanjye, raba vyose byabaye ubusa no guhamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho munsi y'izuba. Ku buryo yagiye kure muri iki gitabo nyine avuga ngo turakora tugakora nk'abantu, ariko nyuma ya byose burya bikarangira naho twakoze cyane, bikarangira umuntu apfuye ivyo yakoze, ivyo yaruhiye bikaza kuribwa na murundi. Biri mu gitabo cy'umusiguzi nyine, ivyo wakoze watamye bikaza kuribwa na murundi, ubutabiruhiye akaba ari babiki. Ari niyo mpamvu Yesu yihweje, arabyihweza, arabwira ati mwabana, muri Matayo 6 ushaka wohera kuri 24, ariko je rekana gusubire umurongo umwe wonyine uri kuri 33. Ni kuvuga Matayo 6:33, ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho vyose muzovyongerwa. Ikintu cya mbere kirema umuntu cyokora muri isi, gukora ni byiza, ariko kandi burya nk'abantu ngo twahawe igihe kinini cyo kujya mu vyaka. Akazi kose ukora, ibintu byose ukora, uri umukozi wa leta, urikorera utwawe, byose nta kibazo. Ufise amasaha 28 ku munsi, ufise iminota 60 mu isaha, ufise amasegonda 60 ku munota, ufise imajana 330 hafi n'itanu ku mwaka. Yamara ngo mu minsi indwi, iminsi indwi Imana ngo igusaba burya umunsi umwe wonyine. Iminsi indwi nta Mana yigeze ibwira abantu ngo muzore musenga buri munsi, oya. Nakera mu Bayahudi bari barabwiwe ngo iminsi 6 ngo uzukore, ariko umunsi w'indwi ngo uzoze tugumane. Nivyo bari barabwiwe. Nawe uyu munsi burya mu minsi 6 ushobora gukora. Nimba ari kuwa gatanu wahari Imana, icara gumana n'Imana. Nimba ari kuwa Mungu, genda usenge. Imana igusaba umunsi umwe wonyine, pani ibiri. Ikindi, ku munsi Imana igusaba bike. Mu gatondo vyutse, Imana ikubwira ati mwana we shimira kuba wavyutse, basi uvuga uti mba turakoze. Saa sita nimba ugiye kurya, shimira basi kuba natumye urongiye kurya funguro. Mu ijoro ikakubwira iti basi akanya gato ko wakoze ibyawe, wavuze urusaku, wagize iki, fasha akanya gato gusa, akanya gato kunyina ka senga ko nakurinze umunsi wose, ndanakurindira ijoro. Niba utavyumvise neza burya reka ndagusubiriremo, ngo burya ngo Imana ngo isaba abantu mu byo biriwe mu byose, mu byo bakoze byose. Mu gatondo ati mwana shimira kuba nakuvyuye amahoro. Saa sita iti shimira basi kuba nakurogeje iryo funguro ryo kurya, arababibuze rega. Mu ijoro naho ikakubwira iti shimira kuba nakurinze umuranga, ntasenge kugira ngo ndakurinde n'iri joro. Nta kigoye kirimo. Hano burya ndizera ko udasenga isaha, ariko abantu benshi burya bihanganira kurikora. Niyo mpamvu Yesu yihweje ku buryo yavuze ngo burya murabaye amashurwe nimukiganire rega, ngo aya mashurwe mubona burya ngo na Salomo naho yari akaze ngo ntiyari arenze aya mashurwe ubwiza bwayo habe mba. Bivuze ngo rero muri Matayo 6:33 ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niba byose muzovyongerwa. Hari ibintu abantu bahabwa nk'inyongera. Iyo nyongera burya ni ibyo ukora uyu munsi, ibyo uri kurakurikirana byose ngo binyongera. Twari kuri ITARA Event. Niba utarakora subscribe rero banza bimvire kuyikora kugira ngo akano kose kazokwita ko uzoyumva mbere ukukabona.